Mashuru ininje aduaya wangangeju netu mito yote ikunabo o niompo indimio asida FM Tempolo zo kerengele naro Kiyaki ye na opu itodoko yati atuangishu Onka untinipo kinema Ntoka natuana nana idashingishu te ikifaruni talaiki pia ninye mikiyo itokuno buku te siolo nera sabu kaza ko oleng ala gelo kaza mpako de yet isaba singijade ore ngolikino nikiare no olosho le Kenya olrasa Raila Amolo Odinga de Tokyo kintosa ke bunu legenda ya dumana muke legenda ke uruni nda kulukwa ninyi ebegele ringalo wajama de na wikisho kwa karumaru ndarasi begi ndari ya ngajor masani nari nimiara sababu nijo yeye kayu maendeleo agore be yara kura naye nakara hiyo kayu na sharaginia sukul Omekaba iki serikali kitokolo show mambo ya ufugaji bado yanaleta faida sawa. Nataka kuona kama mambo ya ufugaji inafaidisha watu wetu. Kwa hivyo tutaangalia vile tunaweza kubadilisha hata ile hali ya ng'ombe yetu hapa. Ekilimo tangariano tesebata o tempijan sabugoling Sidai FM na Etabai Saa Napishana Olomon Nkorroki Olomon lingenjenge Shinjere etejeri korana boishor malimuni le kubeti atu ilo shule Kenya beyishore malimuni enkitengena tia lomba na ibertor keretinge juklen kisoma CBC ekelo hairowaju enkesha wodore kale MCA wode Keyan tolontolole Transmara ishor bayani kitwa ko siasa ilo le momboshi ngamulakwe la ingoro erikore tia ina ward Ore hodoni le bwenke somate sukulo lengo yote murwemba shtolondo le kaunti naro kakene nyamalengera tangara kyankare ne mereti na sukul ne greta nyamalengi sumongera katukul bale empa shaito lari koko ngurwolo kale governor te kaunti orke juado ete masho Azimio na nashomo doko ya tinaka kulo monor kuleke kumok mairia marina bona bale ke bokina ne naikunare Kiyaki Vivian Kanoi Etejo herikore na boishor malimuni le kupeti arwa hilo shole Kenya biyishore malimuni nkitengena tia lomba worke rating juklen kisoma CBC eroli muto najo na katake tumido boto na yao CBC tongera tia arwa hilo sho kiromoro lasrani Olomon Milton ole Salaon Kiyaki Olomon Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union make us strong. Power. Ore irorita dankare naro kirikore ina bushor malimuni nerejo nchere kenare nishuri enkiroshi enkitengeno malimuni wote sibiltilo rekele CBC amona garaki etumire matunda o isilegayu tilo reketo onkolongi na tidokoya ore Julius Korir nolo tilolo nyolorika lilo turur le kupet. Walimu wa sekondari wajapitia hiyo tunaita training ya vile wataweza kufunza watoto wa grade 7 na grade 8. Hakuna mwalimu ambaye ako tayari hata wajafunzwa vile CBC itakuwa. So tunauliza magoa ya kwamba kabla tujaanza grade 7, grade 8 tungeomba ya kwamba ianze kufanywa kwa haraka sana ili watoto wetu waweze kukua tayari. Sasa kama mwalimu asipokuwa tayari atafunzaje huyo mwanafunzi? So tunaomba kwa sababu ya CBC tunaipenda, lakini tunataka pia walimu waweze kuwa tayari. Ore tenjoto olopenyolorika yolotiana kelo misori nikilikuwa na erubadenke soma na rikitor minisa George Magoha peyeme shaki ngolon encherato darasani tiato losho nerikino enkitengena toro malimuni lorekele CBC. The cabinet secretary is thinking about creating classrooms without even the requisite infrastructure in place and does not take into account the capacity of the implementers of the CBC. And this is going to be a disaster. And we don't want to wait. Kiyaki Olomon Sidai FM Tempolos Oldo Kalenarok Aji Milton Ole Salaon. Asholeng Milton hilo kilikwene jorkuli ya mwani ncherekele iro wajwenke sholori kale MCA te wode Keyan tolondolole Transmara ishorba yani kitu wako siasa ilole momboshi nkamulak wela ingorweri kore tiaru ina ward ore erikorpa yan kitu wako lempidaki nete julo mareite murwe mabashiketa yosiligi sabu kwa siasa ilole momboshi tialo ilori kale MCA.
Jalembedake kincho orusa meshomo aing'uruli kara MCA keya ward usiaso lemboshi kiamwagira family nikiruko pookin nikimayian kincho nkamulak kijikulo shambonga olimekibo naa lo lemomboshi tamnasho tamabashi oltung'ani duo la ole bidii kabisa ongea safari amu kincho duo yie safari sidai nekitamayianakita duo yie rinka ajo kitamayian tamanai tamanai tato sotua nimanada nkanyit Paline karan temurua mapashi ramaton akamuki umiate temuda nado neeku ajoki ntai marsheta elelero amu ebaiki neeta nalelero nduat neeku ajoki ntai pookin orkijana kiti kake maibung'aki enkai amu eeta nduat sidan. Sidai FM ena. Ejor kulie omon inchere hore duo nilepu enkisuma tesukul ole Nkoyo temurua Empash tolontolo le kaunti Narok kake nenyamal inkera tenkaraki enkare meeta tina sukul negira aitanyamal enkisuma oonkera katukul lomon lelo oibalie ormalimui kitok lina sukul egira ashukoki enashe orbungei lina kop Gabriel Ole Tong'oyo tenkaraki netesheta ndarasani tina sukul kake neomon peitoki aing'uraki nkera enkare ina sukul amu kenyamal oleng. Ore James Ole Nchoe nolasirani lang lolomon tolontolo le kaunti Narok. Ole Nkoyo Primary School te wodo naigara temusho lontolo le nkare Narok. Eurunoyu oltung'ani enashe enye enaibalunye head teacher leina school Oriemi Solomon Sidai FM. Ormalimui Ole Simbano, ormalimui kitok le school Empash tonaikara. Ayieu ake nai enarishata ashukoki ntoiwuo ena school enashe ntoiwuo taa Empash, ntoiwuo Oloshaiki, ntoiwuo le Polosi tenebo Ntepes najoki ashe tenkaraki enkibung'ata nimbung'a school nimbung'ubung'a ormalimuni nilepua enkisuma tina school tenkaraki esiai sidai niasita. Ore eniare ayieu ake nashukoki orbungei lang lenashe le Narok West Mheshimiwa Gabriel Ole Tong'oyo tenkaraki eteshetaka apa yiok ndarasani are telde ari otulusoyie nikijo ashe amu etii apa school abori etii apa sukuulini neton apa keeta school darasa nasheta tesarng'ab nelotu apa orbungei aisho yiok ndarasani nikitodua ajo ilepua ninye sura araki face school nikijoki Mheshimiwa mikitamayian Enkai tesiai niasita. Taraniki ina school enkikenoto tenkaraki osomi Nkorroki emarita inkera ina school mute kenywa. Ikilikuanita ormalimui kitok lina school tenebo onena kera ilarikok peyie ekodu ninche tiatua ina nyamali. Nadol ake ajo eneming'urari esiai enkare nidimi ake kuna olong'i aikeno ena school amu etaa yiolo enkata sapuk naa ikirriwaa nkera peepuo aoku enkare torkeju naponunui ayiarakinye endaa wenaok amu sapuk enkolong neeku keyieu nkera enkare naok. Nayieu ake naitadamu orbungei lang Gabriel Ole Tong'oyo nchere nyaaki ake tadamu yiok tuudoki yiok enkare te school ayiolo ajo tenikitum enkare naa kipuo kuna kera aisuma nitoki enkisuma ailepu. Temurua Empai te sub-location ele shura temusho lontolo le nkare Narok asirai enkitesheni Sidai FM kulomon tejoki enkarna James Nchoe. Ashe oleng James teilo kilikuan ejor kulie omon inchere etalie empashai olarikok oing'oru olorika le gavana te kaunti orkejuado te masho Azimio la Umoja nashomo dukuya tina kaunti e Kajiado tenkolong natulusoyie. Empashai ina naibale tialo orbungei le Polos e Kajiado Memusi Ole Kanchori orgavanai apa le dukuya lina kaunti David Nkedienye tenebo orgavanai lena rishata Joseph Ole Lenku. Kitumore olasirani lang lolomon Peter Ole Kiriongi kiraki yok lelomon. Aisapuk empaashai olarikok te kaunti orkejuado orgavanai lena rishata Joseph Ole Lenku orgavanai liapa lina kaunti David Nkedienye orbungei le Polos orkejuado Elijah Memusi Ole Kanchori etalie empaashai enkolong e Jumatano te rally Azimio la Umoja nashomo dukuya tulkurutu le KCB tolduka lorkejuado. Baba umekuja na tunajua Kajiado ni stronghold yako hata kama tuko na tofauti kidogo hapa ndani kwa sababu tofauti ziko, lakini baba tunajua wewe ukiwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya utaweza kutubeba sisi wote. Meeta ho obole mejoito isuguru line yo Peter gavana liapa David Nkedienye gavana ile na rishata Joseph Ole Lenku omon la sujale nyepe isho Raila Odinga ngura yo rais. Hapa mimi si mgeni nikisimama hapa. Ile kazi nimefanya hapa Kajiado nikiangalia hapa shule hata hii uwanja ni mimi nimetengeneza library ndio hii hapa na waomba hata wale walengu na wale Wakedienye tupatie baba kura. Hiyo ingine tutasotiana huko kwa debe sawa. Tina rishata ibale mpashaitu bunge Gelo Polos orkejuado Elijah Memusi Ole Kanchori orgavanai Joseph Ole Lenku tuomba mpati na titi ya Borio Mambuli le Azimio la Umoja. Patia Lenku Azimio Jubilee, patia Nkedienye Azimio ODM, hao watu wawili wapatane kwa debe. Nilisikia rafiki yangu moja akisema hapa kutakuwa na Jubilee na kutakuwa na tikiti ya ODM. Nataka kusema
Jubilee na ODM ni tikiti moja inaitwa Azimio. Tikiti moja ambayo ni tikiti la Azimio la Umoja ndio itasaidia baba. Etapong'ote larikok toonkonyek Raila Odinga kake meeta embaye naimaka Raila esiasa orkejuado nemeeta hoo obo oibalia ajo ninye eng'orito tolorika le gavana tina County kake ore tempaashe neing'oroo keon Raila Odinga ombaa naalo aitaas olosho lormaasai olosho le Kenya telulung'ata. Asiraki Sidai FM te kaunti orkejuado tejoki nanu Peter Ole Kirionke. Ashe oleng Peter tilo kilikuwa nejo irkulie omon inchere bora nkolong'i uni ake naang'or peyie eting'e erishata apa naishorutua olturrur le IEBC peesir iltung'anak na laoshok le kura netukuja erikore oloshon kutitik a minority oomanya kaunti e Narok tenebo olturrur le IEBC loopeny kaunti e Narok tenebo olosho lulung'a peyie ipang'u metisiriana laoshok le kura amu keting'ito nkolong'i katukul. Morris Otiang Oinga. So mimi kama chairman ya minority tuliweza kushirikiana na watu ya IBC, wametupatia kibali kwamba tuweze kuhamasisha wajamii yetu katika hii county watu wote wachukue kura. Sasa hizi inasemekana mambo ya kura inaisha tarehe 6. So naomba jamii yetu wote watu wa Narok County wote wajitokeze kwa sababu tunataka tuchague ule mtu ambaye atakuja kutusaidia. So tambo uchague mtu, maybe utachagua tukichukua kura kwa wengi ndio tutapata the right person. So minority kwa sababu 40,000 voters lakini tunapendelea kwamba tuweze kufika hata 60 hata 70. Monica Akini Kuma ndio silaha ya kupeleka mtu yote mwenye umependa katika kazi yake. So leo hii tunaomba watu wote wachukue kura Kenya mzima, sio Narok peke yake. Kwa majina naitwa Jabo Tipi, mimi ndio kiongozi wa vijana wa minority wa Narok County. Mimi nataka kuhimiza tu vijana wenzangu ya kwamba wajitokeze kwa wingi ili waweze kushika kura. Hii ndio wakati yetu ambao tunaweza saidia viongozi wetu ambao tunaweza kuwa tunawapenda kwa kutufanyia kazi. Ore tenjoto olturrur le IEBC netejo John Ole Taiswa aikuti iltung'anak oipang'utua metisiriana laoshok le kura ebaiki ena rishata. Ore kibaikita ena rishata taata tangu peiteru registration e kura kintabaikita iltung'anak taata nkeek 4 ebaiki ena ng'ole naa kigira aomon irmaasai lang iltung'anak lang pookin lotii Narok peejitokeza aibung kura metaa ore peebaiki erishata naoshi kura neeta naa kibali cha kupiga kura. Elo ake ninye nekiata mashini moja nalo ninyala nichukua muda nelo tena netii ewueji naa keshaita kwa muda mrefu neeku kitoki aipunguza enaduo rishata naa nadung'ieki kura. Sidai FM na Ejo irkulie omon inchere etalaki olobo loolarin 60 emisoro orkeju le Siyiapei temurua naibelibel moikwape e kaunti e Narok tenkolong natulusoyie. Ore enaa enaibalia irkiliku loorpilisi naa nchere ore ilo lee naa kaunti e Nakuru ing'ua nelotu apa ina murua anaa olairemoni neshumita ilo sesen tenkaji nashumieki irmeneng'a esipitali kitok e Narok. Sidai FM na Netabaiki lomon tonkoroki le Saa Napishana endama tiatua 101.5 Sidai FM tolubona paasha Narok, 101.4 torkerenket le Transmara, ntomoni Salosan 1.0 kaunti e Samburu. Tumo enkitesheni e Sidai FM tenkoitoi e online www.sidaifm.co.ke. Ashe oleng iltung'anak pookin oing'orita kulo omon tenkoitoi e Facebook live, Jonathan Dapash watching live, Fred Namunkuk tenebo kijana Milton kijana mdogo watching live, Fabrizio Pansiani watching live, Benson Monka, Peter Kiset, Amos Aningo Rolex watching live from Narok Kilgoris, tenebo Peter Kiset, Edward Letei Pangilasi watching live, Asho Leng Tenkaraki ina, Darius Daudi Munke watching live, Oleketere Anthony, Rafael Election Kileteny Robin watching live from Narosra, Alex Letina watching live from Olenteke, Asho Leng Tenkaraki ina. Workulika ketungana kumok waingorita tenero ya Facebook live areja Asho Leng Kayekindorropu Olomon saa 7 endama kaji Vivian Kanoi. Tenkariano sabuk tesebara o tempijan Eiteru too sokonini e atua nkishu o metabaiki sokoni kitok olosho le Kenya.